Oke dan mana jam drone dah sob set lah blo, and tonte dah kat drone shot langsina koson san ma pithe ajat ma to langsina deh dah kat jaga koson ma ajat ma di kalima kalang dan mana tem so pangceng na. Okay, Kheroni PWD Anglong and welcome to my YouTube channel GENU Vlogs. Lawan pini Nirbong fan, Rohit fan, Basse Sunset fan, and non ini tum kedo ke Amreng Bridge. Jo lahan lo don marli tum Amreng Bridge ke lahan lo, and Amreng waterfall ke lahan lo don marli tum, and lapu ke kokada mali lo lalo yo. Asi lapu Nirbong fan. Alamang ke pini shoot do lo la non akimi. Album kalau share production long kan si ama shoot long ane bang lo lalu angke jo lain kala langsung lalu Amreng Bridge bang ke and non bang ke kicu apor lo thola si daming nak and non mana tom non kicu apor lo tha si ke hang lo and kicu ke hodak si kicu iya lalu lasen pp item si doma nang tom chini pon bompo la pen upblocks ke lang ke kitcheng ben kicu dan bajun tu no lalu dah. So man same hopa nampak lang pon same non bang ang kecuang deng. Oh bhai share isi bar pita to share isi bar Lalu ke share isi bar kata wah sanjit share isi Miss Millie actress 1 minute 30 seconds dah boleh lah. Lagi pila? Lagi buah. Lokal di? Cok ini? Cok. Biar tu lah. Lokal buah. Okay. Minum semua. Minum mesti dali. Langok. Aneh kan koyo ku anu. Memang ya kau. And on mari tum kicho second angli tum la behind the scene mane PPC nili tum pini album shoot mal hat play lang polno de don mari tum. Nonge nili tum dak Amreng dolong sidolo ya. And puge make up bomb lo and la pubang ke Rohit Basse Sunset camera benefiting lo so pini location bang la dak lo ya don mali tum dalong lang meron dai okay front pen ta nang to ano yang patla rolling action wala so steps tayo wala mi mo muan hidi acting niya gud na kaya lagi ingnek mo na lagi di warning manang ne action direction na lang tapi kalah lang mo lah pini anda chuni gorom changlo kemali actor bang gorom bom tiket chair not okay lapu langding jade jinuhan ke lang tar mane hala lun bom hola hai manya la pudam journey lapu damo engke mane lapu arun chela wala han lang hi actress hi ayo lah sampai mo deh Kusanyal bang mo Didun hulen kapang gitu loh lang
So don marli tum lahen lo yo Amreng aroi lapen pu Amreng Bridge lo and don marli tum pini bang ke shooting plus vlogging lo duita kam lo claim and do lain ta ngai Amreng dolong lo do kami pingan di don marli tum and kado ka wes tame drone shot le pangcheng phena di tonde drone shot le lang na Amreng pen non nili tum bar pon la pen next location mang re ko pilone chini nela tame nanglang pon bom mang chini pon bom ba oh ba Dak lang tuloy na. Dorson oh Ancol promotion itu no promotion Rohit and guys non mang nili tum la bridge par pon bom las tame a bridge bang condition bang hingno pegan jula ingkha don marli tum ereda memian ini tum non Amreng dolong par pon bom lo ya lang ikha don marli atu My GENU family lifelong ke mistake do wegji. Stamela so mistake ke nang tuhan experience nangi pipa lapen kado kawis tame ning cipadukri lapen ke kai kis tame ning honduk cipiri lasi kado kawis tame never give up in your life lapen ke pinia blocks bang ke lanwela so Kheroni Anglong and never give up in your life.